Tukuy mosqoyniyuq kanchik munasqa kuyamasi. Wakinkuna hatun wasiyuq kayta munangu. Wakinkunataq autoyuq qolqeyuq. Apóstol Pablopis hatun mosqoynin karqa tukuy creyentekunapaq. Chayta reqsinapaq invitayki kicharinata kay libro de Romanos capítulo 3 versículo 23 y 24 ninkay hinata. Tukuy runas huchallikusqankurayku paykunaqa Diospaq hatun k'anchayninta mana taripayta atinqankuchu. Hinaqa Diospaq qasi k'acha yanapayninrayku runasqa chayqa runaspaq khawasqas kanku. Cristo Jesus nekta huchanmanta kacharichisqa kasqankurayku. Kaypi niyta munawanchik imaynata runasqa huchachakurqanchik tukuy nek mana salvakurqachu. Chaypaqtaq Diosninchik kachamurqa Jesucristuta yawarninta t'akananpaq salvos kanapaq. Ashka precioyuqta rantisurqa Diosninchik munasqa kuyamasi. Chayman hinataq kawsana tiyan. Chayman hinataq kunan tiempo salvawanchik. Ama qunqaychu. Kunan qunqurikuspa ripuy Señor Jesucristuman. Diospaq yanapayninwan kanachik kunan día.